Bona bafethu bathi usabusawani kani wena sinase stars Victor Ria. Masenkomazi kunengoma lethi protection fee iyaphuma sabusawani kani wena protection fee iyaphuma Muhle. Uyathi kubhlungu kanjani ukuthi utalwe ungumcemane kepha ngesandla semuntu wakini kube sekonke kuguquka isishosha kanti na mali kani ubuyaphi na bathi imali imbanze yesono safa sifelani na sesebenza ngama protection fee kani usibulalelani na kuyose kube nini na safa sifela imali Jehova sinikela kuwe nguwe lo wathi impilo tethu bangani bami njani na ngiyabonga kakhulu support yenu kini nonke ngiyayibona kakhulu into lekhona njengoba kumsombuluko namuhla lento le ifuna wena direct yabona phone oyiphethe ayina protection fee leli data lakho loliphethe alina protection fee i-wireless yakho endlini ayina protection fee i-wireless yakho emotweni ayina protection fee lengoma lelephumako sifeature girl Victorina wasenkomazi ithi protection fee masoja niwavise ingani idatha kude
so kunjalo sabani ngiyabonga abafethu support mhla ka 7 August siyabuyela ekhotho lalela ingoma tuke link ikhona futhi ngiyabonga abafethu danko uNkulunkulu abosise kimi nonke.